Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vehlul ukdeten min lisani. Yefqahu kavli. Branheja dersime Ramazana. Der haqqi Ramazanê da axiftina xwe dikên inşallah. Evvela pêşgotinekî bi xwe bêjîn. Ev pêşgotina me hedisekî şerîf e. İnşallah guhê xwe bideyne ser ka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu me çi dibêjîtin birayên azîz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bêjîtin ekseriyeta insana se du nimeta yê çi dikin birê delal yê ketiye gafletê ê emrê xwe poş dikin. Du nimeta da ekseriyeta insana na şulekî vetu ku ev insana tenê hajî xwe nîne. Birê delal nimetê evvela sağ û selîm, sıhhet e. Ya dîke jî wextê betal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bêjîtin ekseriyeta insana se her duk nimete tenê yê na gafletê da. Yani qedir û qîmetê her duk nimete tenê nizanin. Xala insaniye her demdê sağ û selîm mînît. Xala insaniye her dem dê wextê betal dê bû ve hebît. Birê delal Peygamber bêjîtin ni'metanî meğbûnun fihime kethîrun minen nâsi es-sehhetu vel ferâhu. Du nimet. İnsan se her duk nimete tenê yê gafletê da qedir û qîmetê her duk nimete tenê nizanin. Yani ev hadise İbn Abbas bu me naqil ketin birê delal pirtûka Buharî da ev hadise ya hey lazim e em sev hadiseyê hezrê xwe bikin. Boçi Peygamber tiştekî vesat bêjît birê delal. Ev rûke tu sağ û selîm e. Ev rûke bedenê te tenduristî ye, sıhhet yê na bedenê te da. Xala te ve her demdê vesa bît. Tu ev rûke biçe bêjiye hinek insana ku ev insanê dane emir ku neşîtin pişta xwe rast biket. Yê pîr bû, ev insanek kal e, pîr e. An jî tu biçî bêjiye insanekî ku em bêjîn ev bedenê ve sağ û selîm nîne. Teqazakî hatiye serî ve ev bedenê ve sağ û selîm nîne. Birê delal dê çi bêjne te ev insana tenê ekseriyeta ev insana tenê dê bêjîne te xwezî Rabbil alemînê ev bedenekî sağ û selîm dabiye min. Min dê secde bi Rabbil alemînê biribû. Ez dê keme du xêra da. Ez dê reqabetê kem se xêra. Ez dê şol kem. Şev û roj dê şol kem bi rizava Rabbil alemînê. Birê delal dê vê gotinê bêjîne te. Çimkî tenê ya heqîqat rizava Rabbil alemînê ye. Ekî insan bêye heştê salî. Ekî insan bêye nehevêrt sal. Hezra xwe biketin. Ev emrê xwe eger ciwanî neqetandibû
سر زوار رب العالمین او عمری خود در باز نگیری بید برای دلال دی پشیمان بیتوه او پشیمانیه جی دل انسان دی شوید دینید تو عفرو که حواتی سالی نهاورد سالی تو یه بریخ که او جیانات یا چوی تو یه بجه او دنیا و سه عمره مدا در باز بی از عفرو که گلک نزیکم بو مرنه من چه سیاره بخو نکرین من چه خانه بخو نکرین یعنی خوزه من سیاره بخو کریبی دا از و دنیاوی بگرم او پشیمانیه اکی بو تهاد برا دلال او پشیمانیه دلیتا نشویتینید چونکه او دنیا یعنی او مال دنیایه خانه دیو دنیای دا دیمینید سیاره جی دیو دنیای دا دیمینید بس رضا رب العالمین او عمل صالح تکره او دی گته دا دهنا قبره یعنی اکی تبریخ که او عمرت یچوی اکی تخصر رضا رب العالمین ندانا بی تا نفسا خود دا بیه برکا خو بردلاله و هنگی پشیمانی که گلک گورده بوده چی بید جبر هنده وقت زمان دمسال او تنه همو گلک محمد بردلال قدر و قیمتی عمری خو باش بزانه طایبتی او زمان جاحلاتی یعنی رب العالمین دی پیسیاری که انسان کتن دی بجیتی تا عمری خو چوان قطاند پیسیاری که دیگه جی رب العالمین دی انسان کتن او تنه سؤالا رب العالمین دی مکت دی بجیت ما پیسیاری که دیگه جی رب العالمین دی مکت دی بجیت ما تا جاحل بوی من عمره که جاحل داته تا او عمره چوان قطاند چوان تا در باز کر برای دلال بریخ که او هر دو پیسیاریه تنه او هر دو سؤاله تنه سه زمان دا ما دینا کردن یعنی رب العالمین بجیت ما تسبب دنیای زمانه خود تا چوان قطاند یعنی اکی تا زمانه خود سر زوار رب العالمین تا قطاند بیت برای دلال و هنگی سلامتی دی بیت نسبیت انشالله او تنی لازمه ام باش بزانیم الصحة والفراغ صحت تندرستی ساخو سلیم بدنی تا ساخو سلیمه یدی چه بر دلال وقتی بطال پیغمبر چه گوت انسان سحر دک نعمت تنی یه غافلت دا یعنی پیغمبر بجیت ما خوهشیار بکن خوهشیار بکن وقتی بطال خب بکشن رضا و رب العالمین افرو که هم ساخو سلیمن خب بکشن رضا و رب العالمین سبانا دزبا بلکی تا او فرصتا بلکی تا نبیت احتمالك او فرصتا دسته تا دا نبیت سبا آن دزبا آن روژه کی دیگه برای دلال لازمه ام وطنی باش بزانین پیغمبر او نصیحت مکر برای عزیز یعنی پیغمبر بجیت ما یا اصل یا اساس آخرته برای عزیز پیغمبر ود بجید او زمان دسته تا دا اکثریتا و عمری خو اکثریتا و زمانی خو سه شغلت دنیای نده شغل کرن طایبتی بو آخرت شغل بکه چمکی دنیا برای دلال دنیا هر وسا کو خانیه که کو خانه که او خانیه یه سه چه برای دلال سه شپلا بحری او شپلا ده و خانیه ده بطن نامینید دنیا و تویه یعنی انسانی خودان عاقل لازمه بجیت خو از دلی را بار کم عالما برزخ یا قبر دا عالما آخرت یا دنیا و دیگه او تنین حقیقت نصیبی خود دنیا دا هگره
dünyayı da ahireta xu kar bike. Bu ahireta xu şol bike. Bas nesibi xu jî dünyayı da hegere. Lazım e aklê me berî aklê me, berî mişkê me, berî dilê me bire delal, lazım e kî derê bîtin ahiretê bît. Ahiretê ev gelek mühim. Ev hadise min bû çê got bire delal. Nihedê vi sedemê dibêjim ev hadise min bû çê got. Yani wext ziman gelek mühim e. Peyxember bijî me hişyar bin. Na Ramazanê da ev rojên dûmahîkî, ev 10 rojê dûmahîkî, ev 7 rojê dûmahîkî bire delal. Ev roja tenê ev zimana gelek mühim e, gelek girîng e. Qeder û qîmetê ev roja tenê gelek berz û bilind e. Hemû şevît Ramazanê, hemû rojên Ramazanê qeder û qîmetê wan def Rabbil Alemînê gelek berz û bilind e. Bes taybetî ev rojên dûmahîkî birin azîz. Ev rojên dûmahîkî gelek mühim in. Yani ev zimanê dûmahîkî qeder û qîmetê ve gelek gevre ye. Peyxember sallallahu aleyhi ve sellem bire delal ekî mane 10 roj ku di Ramazan dê bar ketin, Ramazan dê çîtin elveda. Ekî mane 10 roj Peyxember sallallahu aleyhi ve sellem bire delal xose taatê, xose ibadetê, xose zikrê ku dê bo Rabbil Alemînê ketin, ibadetê dê ketin, zikrê dê ketin, taatê dê ketin. Rizawar Rabbil Alemînê dê rizawar Rabbil Alemînê dê gerîtin. Peyxember se ev şola tenê bire delal mecid bî mecid. Xwe mecid kir. Yani sast nebî. Ev 10 rojê dûmahîkî. Yani ev hadise Sahîha Buharî da û Sahîha Müslimê da ya hey bire delal. Rivayet bûme dibêjin. Peyxember ev rojên Ramazanê, ev 10 rojê Ramazanê yê dûmahîkî. Peyxember xwe gelek mecid dana. Ne nevist. Yani heta şefaqê, heta wextê nivî jî Peyxember ne nevist. Çi dikir bire delal ev şevên dûmahîkî ihya dikir. Destê xwe bo Rabbil Alemînê dikire ve daat kir. Yani tövbe û îstîğfar kêşan birin azîz. Peyxember mirovekî ekî peyxember ma peyxember çi xeta dê hebît. Dîsa rivayet bûme dibêjin birin azîz. Peyxember ev rojên dûmahîkî gote malbatê xwe, gote aîla xwe, gote xêzanê xwe rabine şpêye. Heşyar bibin. Ewan şewe tenê da ibadetê, taatê bo Rabbil Alemînê bikin, da Rabbil Alemîn heve bigêynîte şewe Leyletul Qedrê. Da Rabbil Alemîn hingû bigêynîte şewe Leyletul Qedrê. Da şewe Leyletul Qedr bête se emrê hingû, bête se dilê hingû, aqlê hingû. Berêxkê bire delal Peyxember ew şevên dûmahîkî da Peyxember çi dikir? Lê digeriya. Çi digeriya? Şewe Leyletul Qedrê. Gote xêzanê xwe, gote eyalê xwe heve jî lê bigerin. Şewe Leyletul Qedr navê te berekat e. Tu dî çiye berekat şewe Leyletul Qedrê. Tu dê lê gere. Se çi dê lê gere bire delal? Dê Qur'anê xîniye ve. Dê se ayetên Qur'anê tetebbûr dikî. Ku Rabbil Alemîn çi dibêjî te me. Dê zikrikî. Ew ezmanê xwe her dem dê se zikrê Rabbil Alemînê, ew ezmanê xwe, ev devê xwe her dem dê tar hêle. Nahêle ku ev tifikate ev devê te heşik bît. Nahêle.
هر دم استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله و اتوب الی او دعای دیکه تو چه بزانه او روژین دی ماهی کی برای دلال او تنی بکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا کره لازمه امیجی بکی یعنی او تنی گلک محمد او رمضان او رو که بیا نسبیتا احتمال کجاره که دیگه نبیتا نسبیتا برای دلال چونکی مرن گلک نزیکی میا او دمارام یا شهر و هیدا زیده تر نزیکی میا جبر هنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتن امری خو هشیار بن زمانی خو هشیار بن وقتت بطال هشیار بن هر دم سر زور رب العالمین خو بدنا شغل کرن طایبتی او حیوان رمضانی طایبتی او حیوان رمضانی او روژین دی ماهی کی چمکی لیلت القدر یا ناو روژه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم او وقت نورمالی او وقت آسایی او وقت نورمالی چت کر برای دلال پیش رمضان پشت رمضان یعنی پیغمبر زو نوست دی زو نوید حتی که هم بیجن تقریبا 2 ساعت که و پاش هنگی نوشف رابیش بیا خو هشیارت کر سجده خود دانا نویشت کر نویجه تحجد دستی خو بر رب العالمین کر و دعات کر برای دلال بو امتا خو بخو و پاش هنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیسا نوست که هم بیجن تقریبا 2 ساعتا و پاش هنگی دیسا رابیه و نویجه سپیدید کر پشت نویجه سپیدیجی برای دلال یعنی بر رب العالمین ذکر با رب العالمین تکر و پاش هنگی چو ناچه نا جماعتا بسلمان دا نا جماعتا صحابه دا یعنی پیغمبر برای دلال شوید خو احیا دکر پشت رمضان دا جی لازمه ام بجنه خو او سنتا پیغمبر ام بکی او سنتا پیغمبر ام دین برکا خو چمکی او زمانه پشت نویجاس بدی اگه تا نویجاس بدی کر پشت نویجاس بدی حتی روش در کویتن روش دی در کویت او زمانه تنی گلک برکتن دینی مدا پیغمبر ننوست دعات کر تفکر دکر یعنی او عادته که پیغمبری بی سنته که پیغمبری بی لازمه امشی وحی بکن بردلال پشت رمضانی شی رمضان داجی دیسا شوی پیغمبر رابیش بی هشیار بی یعنی ام معلسف یعنی مخابنه ام درنگ دی نوی بو نویجاس بده ام چت کم برای دلال بزوره که بو نویجاس بده امیت رابی نوه اما مخابنه لازمه ام بجنه خو اما چیه برای دلال یعنی ام بیوی خو نادین شنا پیغمبره او سنتا پیغمبره نا عملی مدابیتن انشالله امش دی خو راست و درستی که پیغمبر چون که رهبری میه او گلک محمد برندلال او حدیثه ما گوت پشتهنگی ما بحثی او روژین رمضان او روژین دی ماهی کی که پیغمبر چوان او روژه تنی در باز گیریه ما بحثی او روژه تنی جی کر تشتکی دیگه دویجن برین عزیز او جی گلک محمد یعنی او رو که رب العالمین او رمضانه کره نسبیته رب العالمین گله رمضانه بکته نسبیته کو ام بیجین تو دبیه 6 سالی 7 سالی تعمر کر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیجیتن او انسانی 6 سالا امر کری بیت
او انسانا دنیاوا دیکن نشی بجیتا رب العالمین، نشید بجیتا رب العالمین یا ربی کامن دیسا ریک بو دنیای دا از عملین صالح بکن. نخیر او حقی و مروی نینه بوچه 6 سالی رب العالمین یدایته هنده رمضانه تنی سه عمریت دا چون ما تو بوچه عقلی خو ناکه سری خو تو بوچه بری دلی خو نادیه ریا صراط مستقیمه برای دلال اوجه پیغمبر بومد بجیتن یعنی او انسانی 6 سالی 7 سالی لازمه حتی و سالی حتی و عمری لازمه خو راست و درستی کری بید نخه احوالی و بچک نخوش برای دلال دیسا توبه و استغفاری بلا بکتن الرحمن رب العالمین گوریه بس بلا او سریخو بلا دتا نا هر دوک دستی خودا بلا هزریخو بکتن عمری من افروکی هاتیا 5 سالی 6 سالی 7 سالی از اکی بیچی کام دیسا از او شولات کم کو او شولات هنی او خطوات هنی مروین جاحلی او خطوات هنی یتکن مروین زاروک ی او خطوات هنی یتکن لازمه شرمزار بیتن سا او خطوات هنی بری خودتا ریا رب العالمین او ریا صراط مستقیم مروی جاحل ام و حدیثی دا و هیجی فهم کم برین عزیز مروی جاحل خصوصا تعاطی بدانید خصوصا دینی رب العالمین بدانید دینی رب العالمین جیوجی بکتن سا عملی خو قدر و قیمتی و گلک برزو بلنده بو چه برای دلال چونکه درسیک جیانا و دا درسیک کمن عبرت کمن تجربه و کمه یعنی قی شرازه نیه سه جیانا دنیای سه هنده راجی برای دلال نفسا خویاته رخه کی خصوصا دین رب العالمین دانید دین رب العالمین جیوجید کتن دین رب العالمین سه عملی خدا جیوجید کتن تطبیق کتن قدر و قیمتی و جاحیلی گلک گلک گفریه بس او انسانی که دانا عمر 6 سالی 7 سالی هنده تجربه جیانات دایید چی بی تا گلک گلک انسان دیتن که چونه بن آخیدا تا گلک قبرستان یه دیته تا گلک انسان یه دیته که او انسانت هنی یتمره هشتا تا عقلی خو نده سری خو ماده کنگی عقلی خو ده سری خو دا تا گلک عبرت دیته یعنی جیانت دایید چی بی دیسا تو درسی نه گره برن عزیز ده چلی هیتن یعنی رب العالمین جی ده بجیتا تا چی کریه او عمره تا پوچ کر تا خرچ دکر مخابنه انسان لازم اوه هزرا خو بکتن برای عزیز ام ده بحثی لیلة القدر دیکن انشالله که رب العالمین در حقی و شویدا چد بجیتا ما سوره قدیر دی خینینا که رب العالمین بما چد بجیتن سوره قدیر آیتا یکم رب العالمین بجیتن إنا أنزلناه في ليلة القدر معنى في آية أوهنية رب العالمين بجيتن بجمان بشك وبشبحة أو قرآن من إناخر أو قرآن من شوا ليلة القدر دا من إناخر أو قرآن شوا ليلة القدر دا من إناخر رب العالمين بومد بجيتن سورة قدير آية أوله برای دلال لیره دو تشت گلک محمن یعنی دو ifade گلک محمن گلک گرینگین ifade اوهنیه رب العالمین بجیتن من قرآن ایناخار
يعني أفرك قدر وقيمتي شوا ليلة القدر هبيت يا هي سدمك جي سببك جي أبهنية قرآن عظيم الشان والرجد يهات يخار بهندي أو شوا ليلة القدر جلك برزو بلنده قرآن چیه برای دلال؟ یعنی بو چه هنده مهمه؟ افروکه قرآن نبیت افروکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رب العالمین بوما نری کربی معز الله بلکه افروکه امجی دی ببینه یهودی آنجی خریستیان آنجی مجوس آنجی بودیست آنجی هندو او تنی یعنی احتماله کو امجی سه دینکی حوصا باطل دابین او احتمالتنی یتی بره دلال بس رب العالمین رحم گه عفده خو کر گه همه عفده خو افروکه ایمان یا بیا نسبی مه کی بیا وعسیله کی بیا نوگین قرآن و پیغمبر جبر هندی بره دلال دیبا ام قدر و قیمت قرآن باش بزانی قرآن حبل الله چیه اوهنی ورسی رب العالمینیه رب العالمین او ورسه ازمان بر دلال بو مرکر بو عرده آیت که دا رب العالمین بجیت ما دستی خو پاوجنه و ورسی هنگ همو بسلمان همو انسان دستی خو پاوجنه و وریسی پیت بگرن نبردن برای دلال بجیتم همو انسانا یعنی لیره رب العالمین تشتکی دیگه بومد بجیتن پیامکی دیگه بومد بجیتن برای دلال بجیتم گل ای که دو تفاق بن گل ای که دو دابن پرچه نبن حبل الله رب العالمین یبو ماری کره ورسی هدایتی رب العالمین بجیت ما دستی خو پاویجنه و ورسی نبردن قرآن بر دلال شرف دتا انسانه قرآن حیثیتی که دتا انسانه قرآن رومت دتا انسانه یعنی اکی تا قرآن خانده و بر دلال اکی مفرداتات تا بیا قرآن مفردات اکی او مفرداتات تا بیا قرآن والله تو دی برزو بلند به بو چه برای دلال از وحید بیجم چمکی اکی تو سه قرآن شرازه به تو دی حق دیه من اکی تا قرآن خانده و برای دلال رب العالمین چه گریبیه فرمان قرآن دا چه گوتیه برای دلال بس بوتشتکی یا گوته کدا انسان قطار بید کدا انسان رزگار بید کدا انسان او امریخو سه راست و درستی بقتینید اکی تا قرآن خانده و بر دلال تو دی زانه که رب العالمین رحمک و دایا عفده خو که رب العالمین کیفا و عفده و تیت چونکی قرآن تنه تشتکید بجیتتا اف دنیا و فانیه تو دی بار کی خصه عملت صالح بدانه پرستنا و دنیاوی نکه پرستنا مال و ملکی دنیای نکه جیانه که شرف سه امریخو درباز بکه تنی برکار رب العالمین خو بچه مینه تنی عبادتی بر رب العالمین بکه بر دلال یعنی اکی ما اوکر او حیثیتا ما او رومتا ما دی برز بلند بیتن قرآن شرفه که دتا ما او روکه ام بسلمانین قرآن بیا وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا وسیله بیا نافگین قرآن و پیغمبر لازمه هر دو شعارتنی بر دلال امکنه تاچ دن سریخو نا دل و عقل مدابن لازمه امگه جیانا پیغمبر و گه قرآنی بین همحال بین دوست و حوال بر دلال دیسا افاده که دیگه یا هی
سوره قدیر آیت اوله رب العالمین چی گفت برای دلال ما قرآن اینا خور یعنی قرآن رب العالمین یا اینا خور ده برکات ده یعنی رب العالمین بجیت تا که بره که و قرآنی از چت بجمته از چت خواصم که معنی و قرآنی معنی او آیت تنی که وخینه که از چت بجمته یعنی رب العالمین بجیت ما بره دلال او قرآن داجی آیت رب العالمین بجیتن من تریکی سو دنیاوی است سر بطالاتی نابردم من تو بچینوی نریکی سر دنیای اوجی قرآن اوجی رهبر ربر بوده اوجی قلاوز اوجی ماموستا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بره که و قرآنی بره که جیانا پیغمبر و پاش هنگی ریکی بخوب بدانه دات بگیه چه برای دلال بحشتی رب العالمین وحید بجیت ما یعنی منا اینو خار معنا اینو نخاری او هنیه برای دلال تا افرو که او قرآن عظیم و شان تا تاقید دوار و تا محکوم کرده تا بزماره که لیدوی تاقید دوار و ما او نخشاندنه برای دلال او قرآن تاقید دوار دا بی نخار دا برکا خو که قرآن همحال ببه یعنی رب العالمین بجیتن او شوا لیلت القدر دا من او قرآنه یا اینه خار یعنی رب مازن چید بجیت ما گه قرآن همحال ببه دا برکا خو افرو که شولک بیت برکاته ده شولکی که اول بیجه خو که او شولا گره قرآنه گره سنتا پیغمبره راست آنجی خلطیه گره نفسه خو نچه رب العالمین بهندید بجید نخبر دلال بوتا وریسی خدای بشولا نخب بوتا بشولا بو چه بشولا چون که تو گوهی خو ندیه سه ما اکید تو گوهی خو ندیه سه قرآنه اکید تو گوهی خو ندیه سنتا پیغمبره ما او پرتوکت هنی تجرم مالاته دا بند چیه ما او قرآن تاقی دیوار دا بی چیه برای دلال اکید تو نه اینه برکا خو تو نخینیه و ما بو چیه لازمه ام گلک هشیار مبرن عزیز اما گلک محمد برکی دی قصه و که بجم او قصه و گلک گرینگه برای عزیز روژه که حضرت بلال مسجد دا ترانت کرد یعنی اکی زاروکا گلک کیف خوش بی او مسجد خدای نو مسجد دا ترانت کرد لیزی هناك صحابه جي بيجز بين يا بلال ده چه شولت كي ما مسجد شولا مسجد جوي ترانايا او صحابه تاني چونه لي پیغمبر قلت يا رسول الله احوال بلال وسيا بلال يه مسجد دا يتكنيتن يگرنجينت كتن يهاتن چونت كتن او هاتن چونت اكي هاتن چونت زاروكا ترانات كت ليزي ما مسجد جوی ترانایه گوتا پیغمبر هناك صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاز کره بلال حباشی هات علی پیغمبر گوتی ای بلال احوالی که وسایی هی کبو من بجه تبوت کی کبو من بجه تبوت کی حضرت بلال رضی الله عنه خدا ودا راضی بیتن انشالله بجیتن یا رسول الله تشتک حتا بیرامن چند جارا او تشته بیتن بو بیرامن از گلک کیف خوش بم پیغمبر گوتی یا بلال چیه اوهنه بو ما بجه حضرت بلال گوت یا رسول الله رب العالمین الرحمه کی گوره یا دایته تو افرو که سوید دنیاوی دا افده کی گلک پاقجی ایمانات گلک برزو بلنده تو سرداری می تو ربری می تو رحبری می
بس یا رسول الله رب العالمین هدایت ندایا دست تدا. رب العالمین شخصا بالذات بخو ی هدایت بلاد کتن. یا رسول الله اکی رب العالمین هدایت دا بیا دست تدا افرو که دور ند گشتمن، افرو که دورا هدایت ند گشتمن. او مکه دا، او مدینه دا، او عربستان دا گرک انسان دولمندی تی با او انسان تنی دورا هدایت ند گشتمن. از مروه کی کلا، مروه کی فقیر جار، از کلا کی حبشیستانی من نه عشیر هیا نه چه دی کی داری دور دی گهشت بیا من. بس افروکه رب العالمین هدایت یادای دستی خودا کرا نصیبی من از کرم بسلمان چند جارا اوهنه بیت بیرامن، چند جارا اوهنه بیت بیرامن. یا رسول الله از گلک که خوش بم جبر هندی از لیزام من ترانه کرن مسجدی دا گلک کیفا من خوش بی. پیغمبر چی گوتی؟ برای دلال روایت بجن پیغمبر بیچک گرنجین کر، تبسم دکر پیغمبر سه صفتی خو. پشتنگی پیغمبر گوته بیلال ای بیلال بلیزه ترانه بکه دم دماتیه روز روزاتیه. یعنی افروکه بیلال یبیه بسلمان سدم قرآنه سبب قرآنه برای دلال. افروکه امجی بیه بسلمان ام خدانه ایمان نه سدم و سبب قرآنن. تا ده بوچه او قرآن تاقی دیار دیکیه محکوم ده برکا خو رب العالمین وحیتت خوزیتن. نخه او قرآن چوان دیتا بتا بحشتی. او قرآن چوان دی گلتا شریکاتی که جوان دی کتن. یعنی اول نممکنه. افروکه ده شریکی جامعه رکی به تو دوستی جامعه رکی به برادری جامعه رکی تو بس تو گوه جامعه صحبت محبت ناکی گلک گلک زمان چو بینا هنگو دا چو نوبرا هنگو دا ای اف جامعه هنی دی تبیر کتن هنگ هر دوک دی ایک دو بیر کم برای دلال. بوچه؟ چونکی هنگ گل ایک دو دانینه صحبت محبت حاتا براندن. صحبت و محبت نما نوبرا هنگو دا نوبرا هوا دا. ای برای دلال تا گه قرآن همحال نبه صحبتا تا گل قرآن نبیتن او قرآن چوان دیتا بتا بحشتی. لازم ام وحی باش بزانین قدر و قیمتی قرآن باش بزانین. او قرآن بدینا نا دلی خدا نا عقل خدا شعارت قرآن دا باش فهم بکین معنا قرآن بزانین. او قرآن سه عملی خود داری بخین پشت هنگی برای دلال چه بکین تبلیغ بکین و بجن انسانا ورنه رحمی ورنه دینی اسلام آینه اسلامی آینه رحمیه ورنه رحمی. اوجی بوما وظیفه. یعنی رب العالمین سه آیت اول اوتنی بجی تمام برای عزیز. آیت اول سه آیت اول آخفتنا خو بردوام دکین برای عزیز. رب العالمین بوچه او ناوه دای وشوی. يعني رب العالمين بجيتن شواء ليلة القدر او نوى يعني قدر او نوى معنى و نوى چيه بيچك سوى پيويكي سوى إفادة براستين كرب العالمين بو ما چد بجيتن برای دلال گره عالما سی فکر يتي هنك عالما يگوته رب العالمين ناوه وش شوی یه دای قدر بوچه
چمکی او شوه کی گلک قدر و قیمتی و گلک مازنه. قدر و شوی هی قیمتا و شوی یا هی لی رب العالمین جبر هند رب العالمین گوتا و شوی قدر شوا قدر او شوا شرفیه شوا حرمتیه جبر هند رب العالمین گوتا و شوی شوا قدر. يعني جرى هناك عالمة بردلال معنى قدر يعني بوش رب العالمين أو نواد داستا والشوي جرى هناك عالمة سدم وسبب أوهنية يعني إنسان أفريقيا بجهشتا شوا ليلة القدر كو تحقي شوا ليلة القدر بدي بردلال تشان مروي كي جناح كارجي به رب العالمين دیتا عفی کتن. بوچه چونکی قدر و قیمتی و شوی گلک مازنه. ده چند مروه کی گناهکار به توبه و استغفار بکه خوب بکشه او خطی راست و درستی برای دلال رب العالمین دیتا عفی کتن. عظامتا و شوی گلک برز و بلنده. جبر هندی گره هنک عالم رب العالمین او نوای دانای. كومكي عالم جي وهيد بجن برای دلال يعني مفسر وهيد بجن بوش رب العالمين قوتا وشوي ليلة القدر جرهنك عالم جي سدم وسبب أوهنية قدر معنى وكي قدر جي أوهنية كو قدر ليلة القدر شوا قدري يعني معنى او بيويكا قدير معنى وكي و بيويكا جي اوهنية قدر شوا قدري و شوي دا رب العالمين بردلال سقدر همو انسانا سقدر همو تشتر رب العالمين حكمي خو يدوي و شوي دا او حكمي خو دي بو ملكتي خو دي بجيتن دي وعزيفي دتا ملكتا دي بجيتن ملكتي خو هرن بو عرده هرن بو نا جيانا انسانا هرن بو نا عالما دنياي هرن او وعزيفي خو جيوجي بكن يعني جره هناك عالم جي او شوا قدرية قدر انسانه قدر همتشته يعني صالة دا كو إنسان دي چكتن چه دهيتا سري إنسانه كو أو دم صالة هني دي چوان درباز بن يعني قدرا صالة رب العالمين دي حكمي قدرا صالة دي دتن دي بجيتا ملكتا أو وعزيفا هنگو أو وعزيفا هوا هر نبو عرض أو وعزيفا خو جيوجي بكن جبر هندي قوتيا وشوي شوا قدري قدره همتشتا يهاتيا نويساندن دستي رب العالمين دا رب العالمين حكمي خو يدوي حكمي خو يدوي وشوي دا كو او قدره صالكي او قدره صالكي رب العالمين يبلي كره يأشكرا كره قوتا ملكتي خو أواجي وعزيفا هنگو هرن بو عرض يعني او عالمات هني او فكري كي داريد خينن بردلال يعني أرجمانا وان چيه دليلا وان چيه دليلا وان او هنية سورة دوحان آياتا 4 و 5 رب العالمين بجيتن شوا ليلة القدر دا از دي سهمتشتا دي حكمي خود دم سهمتشتا دي حكمي خود دم سشولت باش سشولت خراب از دي همشولا دي تصنيف دي كم دي جداهي كم دي حكمي خود دم سهمشولا دا رب العالمين بجيتن پشت هنگي او فرمانه رب العالمين بجيتن از دي و فرمانه خوشي دي آشکار كم سورة دوحان آياتا 4 و 5 جبر هندي او كوما عالما بجنا وشوي
شوا قدری معنا قدیر معنی که و پیویکی جی او هنیه کو شوا قدری او هنی جی لازمه ام بزانی یعنی رب العالمین دی پشنومی دی برنامه دی دانیتن دی سهمه شر دنیای دا دی حکمه خو دی بجید او حکمه خو دی دتا دستی ملکت دا دی بجید ملکت هر نه دنیای قدره انسان بالا بکن گره هنک عالی ماجی جبرهند او شوا قدریه برای عزیز گره هنک عالمی دیگه جی بوچه رب العالمین گوته و شوا لیلت القدر یعنی معنا قدر یعنی معنا و پیویکی کیش پیویک قدر او عالمه تنید بجن قدر دیتا و معنی یعنی لیسانا عربی دا ازمانه عربی او پیویکا قدر دیتا و معنی جی چی او معنی کو تنگاتی یعنی او عالمه تنیجید بجن و شوی دا ملکتت رب العالمین دهن خار بو عرده یعنی او آیت دهن بو عرده رب العالمین بجیتن سوره قدیر ده و آیت دخینینا بس ده هنده بجم رب العالمین شوا لیلت القدر دا ده ملکتی خو ده ریکتن بو عرده همو ملکت ده نخار سه عرده بر دلال چه جه نامینید یعنی عرده دنیای دیگلک تنگ بیت چه جه نامینید جبرهنده بجنه وش شوی شوا تنگاتی تنگ او شوا لیلت القدر معنا وکی قدر معنا وکی و پیویکی جی او هنیه کو تنگاتی و شوی دا رب العالمین همو ملکتی خود ریکتن دهن اخار دهن بو عرده عالم بجن سد دنیای چه جنامینید یعنی او عالمه تنیجی گره صحابه گره او عالمین سلفی گره اوان آخفتنا خود کن سد دنیای دا چه جنامینید تنگ دنیا خر ملکت یهات یخار جبرهندت بجنه و شوا لیلت القدر عرضی دنیای گلک تنگه برای دلال معنا وکی و پیوکی جی اوهنی تنگاتی اوهنی جی مگود یعنی معنا او کلمه قدر معنا و کلمه چیه برای دلال سی فکر مگوتن هنک عالم بجن او کلمه او پیوکت دیتا و معنی کو شرف کو رومت کو قدر و قیمت و شوی گلک برزو بلنده جبرهند رب العالمین یگوت یا و شوی شوا قدر مروی گناهکار جی و شوی دا توبه و استخوار بکتن برای دلال دهی تعفی کرن چمکی او شوه کی گلک خدانی شرفیه خدانی رومتیه خدانی حیثیتیه لازم ام به بزنین یا دوی هناك عالم جي قوت او شوا قدريه يعني قدره همه تشتار رب العالمين دي نويسيتن سهمه تشتار رب العالمين دي حكمي خو دي بيجيتن دي او حكمي خو جي دي داتا ملكتا جي دي ريكتن بو عرضه هرن وعزفي خو جه بينن دي بيجيتا ملكتا جبرهن دي شوا چيه بردلال شوا قدريه رب العالمين قدره همه تشتد النويسيتن يعني دليلا او عالمتني چيه بردلال بيجن سورة دوحان آياتات 4 و 5 دا رب العالمين وهيد بومد بيجيتن چد بيجيتن رب العالمين وشوه دا از دي حكمي خود دم سهمش ولا دي حكمي خود دم يعني قدره همش ولا دي نويسم دي بليكم اوجي دليلا او عالمتنيه پشت هنگی هنک عالم جید بجن معنا و پیویکی معنا و کلمه کیش کلمه قدر معنا و کلمه اوهنیه کو تنگاتی
بوچه چمکی و شوی دا رب العالمین دی ملکتی خوری کتا عرده رب العالمین دی گلک تنگ بیت جبر هندی او شوا تنگوتیه ملکت ده نخور زعتا سوره قدیر رب العالمین و سوره دا بجیتن از دی ملکت ریک ما عرده بینه که دیگر دی خینمه و بردلال رب العالمین بجیتن از دی ملکت دی ریک ما عرده ملکت ده نخور جبرائیل جی ناوان دا جبر هندی او عالمه تنجید بجن او عرده دنیای دی تنگ بیتن شوا قدر معنی وکی قدر جی اوهنیه کو تنگوتی بردوام کن برای دلال سوره قدیر آیتا 2 رب العالمین بجیتن و ما ادراک ما لیلة القدر بجیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتی ای پیغمبر تزانه کو شوا لیلة القدر شوکی چوانه یعنی بجیت پیغمبر تا وش شوی نزانه تا قدر و قیمت وش شوی نزانه دی بوتا بیجم رب العالمین علمکی نشا پیغمبر دت بر دلال واحی بو پیغمبر تی تخار پیغمبر جی او واحیا رب العالمین بومت بجیت نه دی خبره کی دتا پیغمبر جی دی او خبره دی بوما بجیتی ای پیغمبر تزانه کو او شوا لیلة القدر شوکی چوانه سوره قدیر آیتا 3 لیلة القدر خیر من 1000 شهر او شوا 1000 مانگا دا زیده تر خیرتره 1000 مانگا دا پتر خیرتره او شوی دا رخه کی ترازی بردلال 1000 مانگا جی دا رخه کی ترازی او شوا لیلة القدر گرانتره قدر و قیمتی و بلانتره برز و بلانتره رب العالمین بجیتن یعنی اوهنی گلک محمد بردلال بوچه رب العالمین قدر و قیمتی و شوی هنده گوره دانایه قدر و قیمتی و شوی بوچه هنده گوره بنا دیگه جی سری صحبتی من گوت بوچه بردلال چمکی قرآن و عظیم و شان و شوی دا ی هاتیه خار چمکی گوره آیتین قرآن مفسیر بجن قدره همو انسانا و شوی دا قدره همو تشتا و شوی دا ی هاتیه نویساندن شغلت خیر سلامتی ی و شوی دا جبر هند بردلال او شوه 1000 مانگا دا برز و بلندتره قدر و قیمتی و گورتره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتن که حقی شوا لیلة القدری نادتن کو طاعتکی تندرستی عبادتکی راست و درستی بر رب العالمین نکتن بلا بزانیتن خیر دی خوه دور ایخن خیر شولت خیر دی و خود دور ایخن بردلال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتن یعنی اف شوا لیلة القدر بیا نسبیته تو حقی و شوی ندی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتن او شولین خیر او شولین باش دی خوته دور ایخن خو نزیکی تناکن الرحمن رب العالمین خو نزیکی تناکتن اوجی پیغمبر بوما او نصیحته بوما کر کدا ام حقی و شوی بدین کدا ام بزانین او شوی که گلک قدر و قیمتی و برز و بلنده یعنی کدا ام خو هشار بکن بردلال او روکه او شوه بیا نسبیته رب العالمین او شوه بکتا نسبیته تو حقی و شوه ندی
او روژین رمضان او روژین دیماهیکی تو شوی عبادت نکی بر رب العالمین تو روژی دا عبادت نکی بر رب العالمین بر دلال احتمال کجاره که دیگه اول نبیته نصیبیته جبر هند پیغمبر بجیت ما خو هشار بکن حقی شوا لیلت القدر بدن رب العالمین ید بجیت ما هزار مانگا دا زیده تر قدر و قیمتی و شوی برز و بلندتره رب العالمین ید بجیتن انسانک نه او گوتنا پیغمبر نیه گوتنا من نیه گوتنا انسانک دیگه نیه بر دلال جبر هندی لازم ام گوهی خوب بدینه لازم ام گوهی خوب بدینه و حدیثا پیغمبر انا پیغمبر بجیتن اکید تو محروم بوی و شوی بزانه تو ده همه شلت خیر دا جی محروم ده به شلت خیر خون نزیکی تناکه و ای باش بزانه معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق و هوی دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق و شوی دا نصیحت مکر رب العالمین جی معلوماتا و شوی دامه و شارتی نکر رحمت دامه رب العالمین یعنی دیاریک دامه هدیه لازم امجی برای دلال و دیاری بیتکاری نکن سو استعمال نکن برای عزیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیسا در حقی و شوی داد بجیتن که ایمان بکتن چو ایمان بکتن کو بجیتن او شوا لیلت القدر حقیقتا از باوریا خو و شوی دینم از مطمئنم سو شوی باوریا من و شوی تیتن کو او شوا هزار مانگا دا زیده تر خیرتره باوریا من و گوتنا رب العالمین تیتن از ایمان کم بو و گوتنا رب العالمین پشت هنگی و شوی دا عملا بکتن برای دلال او خیرت و عملا تنیجی تنی رب العالمین بخوازیتن بلا بزانیتن او شوا دی دسته و مروی و انسانی دی گریتن نبردد پشتنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتن بلا دیسا بزانیتن او گناحیت و انسانی او گناحیت کو بری دا کره او گناحیت ندیجی رب العالمین دی جیبتن برای دلال او جی الرحمن رب العالمینیه یعنی تو ایمان بکی بو وشوی باوریات وشوی بیتن که تو بیجه باوریا من وشوی تیت یعنی از ایمان کم که او شوه هزار مانگا دا زیده تر برز و بلنده باوریا من و گوتنا رب العالمین تیتن از ایمان کم بو و گوتنا رب العالمین پشت اینگی تو بچه خیرا بکی و شوی دا تو عملت صالح بکی اجیرا او عملت تنیجی تو بیجه تنی دی رب العالمین دتا من از تنی اجیرا او عملت تنی رب العالمین تخوازم رب العالمین دی دتا من از بور رزاوا و خودشکین ما و اشه رب من دی حقی من جی دتا من از او عبادت تنی بور رب العالمین کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتن او کسا بلا بزانیتن گناحیت و او گناحیت بری دا رب العالمین دی جیبتن شوا لیلت القدر دی دستی خودتا و فلان کسی دی دستی و فلان کسی دی گریتن او جی بر دلال دی سار رحمه کی گلک گوره یعنی رب العالمین بوما وسیله یت چکره نوگین یت چکره بر دلال کودا ام بین عفی کرن کودا ما عفی بکت اگر شوا لیلت القدر دا هویا رمضان دا رب العالمین تو عفی کره بر دلال تو سرفراز بی او شوا لیلت القدر یگهشتیته دستی تا یگرته ما وهی زیده تر چه کیف خوشیه که دیگه هیا رب العالمین یه تعفید کتن انسان خدانه گناحه افروکه
ربی مازن بوده سدم و سبب یچید کره. رمضان داده. تو هاتیه ماهی کیا رمضانه. تو برخ که او روژین در باز بی. تو برخ که او روژه تنی تا جوان او روژه تنی در باز نکرنه. رب العالمین بجیت تا او شوید دی ماهی کی شوکی و تو مناده نا او شوه تنی دا کو هزار مانگا دا قدر و قیمتی وش شوی بلانتره برز و بلانتره وش شوی دا تعاته کی باش بو من بکه دلسوز ببه خدانه اخلاص ببه من تو عفی کری يعني رب العالمين حسكة كما عفي بك بردلول لازم ام هر دم خصا ديني رب العالمين بدانين ذكر ما او ذكر عقل ذكر قلب لازم هر دم لا اله الا الله بيتن دا رب العالمين جي ما جينتا شوا ليلة القدر نخا زحمته بردلول او هنجي ديبو ام بجي سورة قدير آياتا 4 و آياتي بجين كرب العالمين بمجد بجيتن برتلال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر رب العالمين بجيتن وشويدا شوا ليلة القدر دا ملكت و جبريل دهن اخار بو كي داري بو عرضه ملكت و جبرائيل دهن اخار بو عرضه رب العالمين بردلال بزنا خداي ملكت و جبرائيل دهن اخار بو عرضه بو همشولا بردلال تشتك هاتا بيرامه هناك عالما قد بوچ رب العالمين بجيتا وشوي قدر معناه كي و بيوكي جي اوهنية كو شوا قدرية يعني او شوا قدرية رب العالمين قدره همت تشتا نويسيتن داتا دست ملكتا دا كو قدره انسانا قدره همت تشتا قدره صالكي دي نويسيتن دي حكمي خو دي داتن حكمي خو دي اشكراكتن دي داتا دست ملكتا دا ملكتا جي دهن اخار بركي بردلال او آياتا چد بجيتن ملكت دهن اخار بو همه شولا او شولت كو رب العالمين نويساندن كره كو حكمي خو رب العالمين يدوي بو او شولا تاني ملكت دهن اخار دي وظيفت خو دي جه بينن دي وظيفه خو جواجي كن جبر هندي او هنجي او خالجي قالك محمبو مقوت يعني معنى او بيويكا قدر معنى و بيويكي جي اك اوهنية وشوا قدري رب العالمين قدره همتشته دي نويسيتن دي حكمي خو دي دات حكمي خو دي بليكت دي اشيكار كت يعني سا همش شولد دنياي رب العالمين دي بريارا خو دي داتن حكمي خو دي داتن داتا دستم ملكت دو دي بجي تخوان هر نخور قدرت انسان بالا بکن او آیتی داجی سورة قدیر آیتا 4 يعني رب العالمين بجيتن دي ملكتا دي ريكا مع عرده بو همشولا او هني او گريدانيه جي لازم ام بكين قالك محمبي بران عزيز سورة قدیر آیتا 5 رب العالمين بجيتن سلام هي حتى مطلع الفجر رب العالمين بجيتن حتى وقت فجري حتى وقت نویجاس بدي نا وشوه دا سلامتی یا هی نا وشوه دا رحم یا هی حتى چه بردلال حتى زماني امساقي حتى وقت نویجاس بدي رب العالمين بجيتن نا وشوه دا سلامتی یا هی رحمت یا هی نا وشوه دا يعني الرحمة رب العالمين
گلک تایبتی رمضان در رحمه رب العالمین تی تخار بو عرده برای دلال نا رمضان دا جی شوک یا هی شوا لیلة القدر و شوی دا گلک رحمه رب العالمین یا تی تخار سلامتی او شوا حتی دبریس بدی حتی شفاقی حتی امساقی رب العالمین بجیته یعنی رب العالمین سوه آیتید بجیته ما به هوی نبن تا چند گناه کری بینی جی به هوی نبه هوی دار ببه من شوا لیلة القدر یادویته 1000 مانگا دا زیده تر برزو بلنده خیرتره به هی باش فهم بکه چوان تو دی او روژین رمضان او روژین دی ماهیکی تو دی سه او روژه تنی دی سس ببره دلال پیغمبر ما پیغمبر چه خطا هنه چه گناه هنه پیغمبره بس دیسا پیغمبره حتی شفاقی حتی امساقی شوید دی ماهیکی هویا رمضان شوید دی ماهیکی چت کر بره دلال طاعت کر عبادت کر گوتا عیاله خو گوتا خیزانه خو رابنش بیه هشیار ببن او روژه تا روژید نوستن نینه او شوا لیلة القدر دیاریه که گلک کبره سلامتی رحم یا نادا حتی وقتی دبریس بیده حتی وقتی امساقی برای دلال سلام یعنی رب العالمین بجیدن سلامتی یا ناوش شویده حتی وقتی نویجاس بیده سلام چیه برای دلال؟ سلام اوهنیه کو چه خرابی چه شلت خراب نمانه کو چه هیا رحم یا هی یعنی اکی امچینه جیه کی اکی امچینه مالا جامعه کی اکی امچینه نا دیوانه کی ام بجین سلام علیکم سلام یعنی رحم یعنی کو ام بجین آشتی یعنی کو ام بجین آرامی صحت نا هوا دابید نا مجلسا هنگو دابید نا مجلسا هوا دابید السلام علیکم الرحمن رب العالمین نا هوا دابید سه هنگو دابید سه هوا دابید ام وحید بجین السلام علیکم معنا سلام اوهنیه یعنی چه خرابی نا و حاله دا نینه او خرابیتنی همو یت بازر بی یت محی رب العالمین چه خرابی چه شلت شر نسیبی و شوی نکرنه او شوه که و توی بردلال اکی آوا زلال ما انسان حز نکتن خون نزیکی آوا زلال بکتن ما انسان حز نکتن خون نزیکی مروی صالح بکتن مروی صالح مروی سلامتیه او شوه جی شوه سلامتیه بردلال شوه رحمیه خون نزیکی و شوه بکه دا او شوه بیت نسبیته او شوه سلامتیه رب العالمین آیتی که داد بجیتن سوره احزاب رجا قیامت رب العالمین دی بجیت عفدت خو او عفدت معمین او عفده کو بسلمان دی بجیت وان السلام علیکم السلام علیکم یعنی بجیت وان برای دلال افروکه بو هنگو چه زحمت نینه افروکه بو هوا رحم یا هی افروکه بو هوا خزور یا هی افروکه بو هوا صحت آرامی یا هی السلام علیکم دی بجیت عفده خو او عفده چوان کویت بسلمان مطمئن حقیقی بسلمان رب العالمین دی بجیت وان السلام علیکم یعنی چه درد چه ایش و جان نینه او شوا لیلة القدر جبر دلال یعنی چه ایش و جان چه خرابی دجواری ناوش شویدا نینه او شوا سا ریکی رحمی برخکت انسانه یعنی سا نظرکی دجمناتی نه
se nezereki çavan biradelal se nezereki rahmi yit berih keteme ev şeve Rabbil Alemin yit bijîtin hatta vakti imsaki selameti ya nav şevê da selameti jî ev hiniye rihm arami aşitî biradelal ev hinî gelek mühime be hindî ji ber hindî em dîba qedir û qîmetî ve şevê baş bizanin. Dîsa Sura Nahl ayeta 32 Rabbil Alemin bejîtin ekî meleket hatine xar ku dê riha însanekî dikêşin ev însane jî mu'mîn e ev însane jî bisilman e dê bêjne vê mu'mîney dê bêjne vê bisilmaney Esselamu aleykum Esselamu aleykum ev rûke selametî bû te ye ev rûke rihm bû te ye derkeve here bo rihma Rabbil Aleminê birêdelal selamet, selam, rahmete, huzure, aşitiye, rahatiye, sekinete. Rabbil Alemin bejîtin navê Leyletul Qadrê jî navekî veseye selamet. Min selametî date. Tu dê çavan ve şevî suîstîmal kî, bêdkarî dikî. Aqlê xwe dest serî xwe bikêşe ve şevî. Xwe nizîkî ve şevê bike. Rabê mezin Sura Yunus ayeta 25 Birêdelal bejîtin Rabbil Alemin bejîtin ez gast keme insana bejme insana verne daru selamê. Rabbil Alemin Sura Yunus ayeta 25 bejîte insana verne bu ev cevê selametî verne daru selamê verne biheştê verne selametî yani ez gast keme insana Rabbil Alemin bejîtin ez bejme insana verne bu biheştê verne bu selametî navekî biheştê jî birêdelal çi ye Darüsselam Rabbil Alemin bejîtin bu ayetê da ez bejme insana verne Darüsselamê verne biheştê yani navekî biheştê jî çi ye birêdelal selametî ye selam e yani çi êşûjan tê da nîne keyf keyfa te ye êşûjanê dünyayê xelas ev şewa Leyletul Qadr jî birêdelal şewa selametî ye çi xirabê nav ve şevê da nîne tenê rehma Rabbil Aleminê yad barîtin ekê tu hes kî ev rehma dihêtin dê te kevît ekê tu hes nekî ji birêdelal tu heqî ve şevê nizane ekê tu heqî ve şevê jî nedey ev rehma îsabetê naketin bû beden û bû riha te bû emelê te. Sura Yunus ayeta 25 Rabbil Alemin dîmahikiya ve ayetê bejîtin ve yehdi men yeşâ'u ila sıratin mustakîm ez çawan heskem ez di insana aynî dê vetu dê beme ser rêya siratu mustakîm Rabbil Alemin bejîtin ez heskem insana dê keşme rêya siratu mustakîmê ez heskem dê insana dê keşme rêya siratu cehîmê dalaletê yani eve destê Rabbil Aleminê da hidayet ya destê Rabbil Aleminê da bes Rabbil Aleminê jî hidayetê dete vê kesî ku yê heq diket nexe nadite mirovî dike. Rabbil Alemin bejîtin ez bêjme hingû werin bû Darüsselamê verne bû biheştê verne bû ev alema selametî verne vê alemê verne vê malê verne vê xaniyê biheşt xaniyekî çawa ne xaniyekî selametî Rabbil Alemin bejîtin derket biheştê kirevî ne taybetî Remezanê da taybetî şewa Leyletul Qadrê da vere ev alema ev cevê selametî vere biheştê da. Dîsa Rabê mezin ayetekî dîket bejîtin Sura Duhan ayeta 3
بجیتن شوا لیلة القدر شوا برکتیه شوا کی گلک مبارکه يعني رب العالمين بجيتن تو حقي وشوي بدا تو وشوي دا خو راستو درستي بكا توبه و استغفارك بكا از دي بركتا وشوي دي دم همو عمرتا چمكي او شوا كي بركتا برودلول او شوا تني الرحمن رب العالمين يا تتخر عذاب رب العالمين نه او شبا بيترسه تاني الرحمن رب العالمين يا تتخر جبر هند رب العالمين بيجيتن شوا سلامتية حتى وقتي نويجاس بدي بيجيتا ما اگر توش شويدا تعاتك بكي اگر تو موافق به تو بگيا وش شوي از دی برکته کی دی دم عمرته حتی رمضان کی دیگه دی ناس سلامتی دابه رب العالمین بجیده برای دلال اواجی گلک محمد یعنی انشالله ام مسحار ببین بو وشوی که او شوه بیتا نسبی ما چوان دی بیتا نسبی ما برای دلال یعنی عمل ما ذکر ما عقل ما کچت بجیتن دل ما سا کش شولا مشغوله هر دم رب العالمین نا دل و عقل تدا بیتن او شواد دی بیتن نسبیته نه وکی دیکن زحمت برای نازیز اکی شول بین برکاته تو دی چه دی شولا کی اگر تو بیجی خو که او شولا گره رزوار رب العالمینیه آنجی نه يعني اكي جرار الزوار رب العالمين نبيت از دي خوش شغل دور اخم اكي او حساسيته نادل او عقلته دا هبت برای دلال او شبت دي بيت نسبيته رب العالمين دي وش شبت دتته نخواكي ديكا والله بالله زحمته لازم عم بهيجي باش بزانين بو انسان او هني گلک محمد برای دلال قول رب العالمين انسان عفو بكتن وشوي دا اكي تو گهشتيا وشوي رب العالمين يجي تو عفو كره ما يادي چه زحمت كان زحمت هنگي نامينيت مشوراتي نامينيت سجياناتا رب العالمين افروكت عفو كري يعني لازم انسان وهي بجي تخو از بخوشول بکم لازمه انسان بخوشول بکتن دا مسحر بیتا عفی کرنا رب العالمین وشوی دا بخاطر وشوی شوا لیلة القدر ما اکی رب العالمین معفی نکتن برای دلال کی دی معفی کتن و آیته کی دی معفی کتن بران عزیز بردوام دکین بران عزیز شوا لیلة القدر امزانین کو او شوا یا حیوا رمضان دا شوا لیلة القدر کی دارید زانین ام وحی کی دارید زانین سوره البقره آیت 185 رب العالمین بجیتن من قرآن حیوا رمضان دا من ایناخر رب العالمین بجیتن او قرآن من حیوا رمضان دا ایناخر سوره قدیر آیتا 1 رب العالمین و آیتی داجید بجیتن او قرآن من شوا لیلة القدر دا ایناخر تتوم معنی برای دلال او شوا لیلة القدر نا کیش مانگی دایه مانگا رمضانه یا نا مانگا رمضانه دا او هنه دلیله يعني رب العالمين بجيتن او قرآن من هيوا رمضان دا ایناخر سوره البقره آیت 185 سوره قدیر آیت 1 رب العالمین بجیتن او معلوماتی جی دتما بجیتما او قرآن شوا لیلة القدر دا من ایناخر يعني او شوا لیلة القدر یا نا مانگا رمضان دا برای دلال اول دلیل
ام وهی زانین بس کیش شوه yani ام وهی دی چوان زانین yani ev şeve beliye anne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bejiten dümahikiya Ramazani ev dehe şevit dümahiki na ev şeve tene da roja leyletul kadri begerin. Pişt hingi disa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bejiten be taybeti na haft rojit dümahiki şeva leyletul kadri begerin. Ev hat rojit dümahiki na ev şeva tene da şeva leyletul kadri li begerin. O da peyda bikin. Şeva leyletul kadr nahitin buta tüde çi buve. Piştingi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bejiten ev şevin yek ku em bejin 23 an 25 27 Peygamber bejiten se ev şeve teniji heşyar bin. Se ev şeve teniji heşyar bin ev şevin Ramazan ev şevin dümahiki ev şevin ku yek. Eveci Peygamber bu med bejiten. Güre henek sahaba güre Ubey ibn Qab. Eveci sahabe ki Peygamber ya se almi Kur'an gelek zanidare. Ubey ibn Qab bejiten Peygamber gote min şeva 27 ev şeva 27 şeva leyletul kadriye. Abdullah ibn Abbas jî bejîtin gotena Ubey ibn Qabı rasta şeva 27 şeva leyletul kadriye. Yani her du sahabe teniji tifakın gel ekidu. Sevi malumatı. Bejin şeva 27 şeva leyletul kadriye. Bas bre delal eki em berihkena rivayeta eki ev rivayete teni hemü pê çavê me em berihkene ev rivayete tenê em divehê derîxînin şeva leyletul kadr tam belî nîne ku kîş şeve. Bes ekseriyeta bisilmana ekseriyeta alîma se şeva 27 tifakın. Bes tam belî nîne ku kîş şeve. Ev henî jî lazim e em baş bizanîn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çi kiriye bre delal? Şola me sınavî kire. Yê me gote. Gotiye me na ev rojên dûmahîkî heviya Ramazanê rojên dûmahîkî na ev roja tenê da şeva leyletul kadrê lê bigerin. Na dehe şevit dûmahîkî na heft şevit dûmahîkî lê bigerin. Şeva 27 yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jî hes ketin ku da em bigihişne viş şevî şeva rahmetî, şeva selametî, aşîtî ew henî pir mühim bre delal. Ev dersa me heta lirê ye bimînin xêr serçeva sesera. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.